Крыму подвели итоги детского литературного конкурса «Кобелек», посвященного выдающемуся просветителю Исмаилу Гаспринскому. В этом году конкурс впервые прошел дистанционно. Маленькие чтецы декламировали стихотворения на родном языке и отправляли видео своего выступления. Организаторами конкурса выступили общественная организация «Стихбаль» и студия «Харадеңіз Продакшн». Яны шарайетлерге бақмадан, біз онлайн форматта «Кобелек» ярышыны кечірдік. 70-ке қадар анкеталар келді балалардан. Көрінеки бұл пек фаал балалар иштирак еттілер. Балалар бұл ярышта өз ана тіліне, өз севгісіні, ана тіліні насыл білгенлеріні, ана тіліні насыл қорчаланғаныны көстерділер. Перед жюри стояла непростая задача – из 70 конкурсных работ выбрать лучшие. Детей оценивали в 3 возрастных категориях. Мүмкін олған қадар ана тілінде шиырлер ezberlеп, бежеріп олған қадар айттылар, anlattылар. Çok sevindim, kuvandым, beğendim. Ve ayrıca ana babalarını kimler Kobelek, Kırım Tatar şiirlerini ezberlеген yarışlıkka dikkatsiz kalmagan. Oz vaqtını acımay balachıklarının şiir ezberlep videolar yazıp yollaganız için sizlerge teşekkürlerimni bildirem. Bana yiberilgen videolarga bakkanda gerçekten yüreğim koterildi ve pek kuvandım. Yakşı da balaçıklarımız var. Şu balaçıklarımız, olanı östürgen ana babalar, hocalar sayesinde Kırım Tatar dili, ana dilimiz Kırım Tatarlar olganca yaşayacak. Лучшим среди детей от 2 до 4 лет стал Иса Рифатов. В возрастной категории от 4 до 5,5 лет первое место получила Эльмаз Карачуль. Лучшим среди чтецов от 6 до 7 лет стал Усейн Усейнов. Мен 4 yaşındayım. Men bugün kalbe kazanım, birinci yerim. Men şiirlen bir tane ve anamdan öğrendim. Men 4 yaşındayım. Men ıstıvak ettim. Biz anamdan öğrendik. Kazan için südüyoruz bilmiyor. Bana benziyor. Selam алейкум, мен Усейн Усейнов. Мен Крымда Сак районунун Червона койунда ясайм. Мен бул ярышка селям санаанабатын öğrendim. Selam sana vatan, seni candan sevemiz. Toprağında güzel vatan, serbest, coşkun gezemiz. Men bu yarışka Settemir Emin ezberledim. Бушинын она ответила. Несмотря на то, что «Кобелек» в этом году проходил онлайн, родители участников отмечают важность проведения таких конкурсов для детей. Балалар өзінің тілдерін білмей кереклер. Ана тілін hepsi балалар ана тілін білмей кереклер. Ана тілін біз sevemiz, evde laf etemiz, ана тілінде ve isteyimiz balachıklar da hepsi tırışsınlar, bize bakıp kursunlar. Ne kadar meraklı bu yarışlar. Bu yarışlar balachıkların inkişafı için pek yardımcı olalar, bilesiniz. Çünkü birinciden balachıklar bizim Kırım Tatar edebiyatının hem müelliflerinden hem şiirlerinden tanışıyorlar. Ve bizim Kırım Tatar edebiyatında pek çok güzel ve kolay ezberlenen pek çok ana tilinde şiirlerimiz var. Ben isteyim ki bizim halkımız bilsin, korsun. Это был уже 7-й сезон детского конкурса «Кобелек». Несмотря на смену формата, количество поступивших заявок на участие не уменьшилось. И это не может не радовать. Ведь главная цель организаторов конкурса – популяризация крымско-татарского языка среди детей.